Kaya pa makasubscribe, kung maka-like ng page me, pwede nang skip me. Ingat! Bye-bye. Bye-bye. Pero karing makasubscribe, di kayo. Kin, ang pong makalike, kin. Para yamo karing makalike ang pong makasubscribe ini. Secret yang madagulin ni. I love you. Ay, sorry. Ay, sabihin mo pala Iron Maiden. Sabihin mo yung Kapampangan Indigenous Script, which is kulitan. Manigaral kami ngayon. Kami, mag-refresher course kami. Iron Maiden, i-mix. First time, yan. 23 years old na ako. Pero, Pabalo na. ngayon kasi, alam, Yung 30 na ako, nahabalo kay kulitan. Oo, Markalemi Kabalo. It's never too late to learn your indigenous script. Time is gold, so are we. But only God can create a tree. Only mama niya to. Kabalo. Ang program director na ng Sino Pansingsing. Kita kami second floor ng library. So, every month, tuturo kami kulitan. There's a reason why we call it Roman script. Why do we call it Roman script? O tsaka rin Romano. Okay, very good. Because it's the writing of the Romans. Iba taking Rome, okay? Ikatama-ta naman Romans. We don't speak Latin, and yet we use the Roman script. Yung maragol ng difference in Latin script, yung Kapampangan is, yung Kapampangan writing cannot be separated from the Kapampangan language and culture. So that means you cannot use Sulat Kapampangan to write hamburger or zebra or what have you. Number one mistake we ganito because there were too many people who are too eager to learn Kapampangan script. Eh no magpalabiyas ang Kapampangan. Milyari na kaya kahit nasusulat kang words or anything in Kapampangan, keng chat, keng text, kaya ka makapag-decide nung sulat mo letter C or letter K, ning kaya tin panggagamit letter Q. Ken tutuman para pareho lang sto. Ampong para pareho lang mali. Bakit? Explain ng Spider-Man. Explain ng Iron Man. Tamang gamit ka mo kasing letter C, ang pong letter Q, based yan kayang Spanish orthography. Ang ausan tamong sulat bakulod. Ngayon, nangaying orthography kukutang yung Iron Man. And orthography, it means a set of conventions or balamo rules for writing a language. Tandaan niyo language yung Kapampangan yung kabutay. Umalan naman ang letter K pa. Yung letter K, may nibatan niya kayong sulat wawa yan. Sulat wawa is an indigenized orthography that uses the letter K instead of the Spaniards' C or Q. So, saan yung isto ka rin madwa? Saan pinings to? Spelled with a Q because of the Spanish influence. Pero Aurelio Tolentino decided to remove Spanish influence in Kapampangan ng Tagalog writing. So, pa-check kitang nung nanings tong gamitan. Potang susulat ka in Roman. K or C or Q, nanong pakibat? Alam ang problema ng Roman script, bala ka na, pilinan mo na. Alang is to, alang mali. Alang mali. So, parang lang foreign. Whether you write it in the Spanish orthography o yung orthography na ng Guagua o Aurelio Tolentino in K, you're still using the Roman script. Script direct Romano pa rin yung gagamitan. So alam ang issue ka rin naning mali ako, naning gusto. Pero definitely yung stu is kulitan. Pero dening Roman, ay sabing stula, Uli kasi ito sulat. lagay ka ta. Yung ating mautang nanong sangkan o pag-aralan tayo pa yung kulitan. Ting panahon tayo ngayon na convenient na Roman na rescue pati dyan tayo na nano pang sangkan o manigaral ko pang kulitan. Timo ngayon nanan mila. Napalo niya rin. Actually, balik niya mo naman ito tangina. Kasi yan ko, liway ka ako eh. Tingka kung saan ka, uling kaya gulang ko rin. Tradition ko rin eh. Pobring mate. Sayang naman. Uling kasi, mandong kang evidence yung kaya katamong identity. Halos sala na eh. Except our language na. Siguro yung pamagluto, pero yung pamagluto tayo, mga apektuhan niya mo naman. Uling masakit yung biye, magobra dapat yung hapon, matamanda na magluto, mamanganda na rin fast food. And then uling yung pamamanganda fast food, affected niya rin yung panlasa tamo. Pag basta mo, apangan may okay na eh. Pila lang yung traditional Kapampangan cooking, may adulterate na eh, so to speak, na didinan din eboning sisig, etc. Ay ba't yung talabalo rin piblas tamo, yung talabalo rin dances tamo, rin songs tamo, may natili na lamong ating kubong singsing, alata ng balong aliwapang kanta. Pero yung kaya tamong sulat, metong yung karetag tangible, apakit mo na, ama na tapak rin pipupunan tamo. Yung salita tamo, iyapin yung peka evidence, yung kaya katang identity. So, yung alakang dadalan ID, magsalita ka ang Kapampangan, balod ang Kapampangan ka. Ngayon mga nanong susulat kulitan. Tandaan tamang kulitan gaya, alpha syllabaria. So, susulat naman by syllables. Balas na. Sulat mo yung balas. Sulat mo yung balas. Dagdagan mo yung... Okay, ni.
Balas. 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 Ito, nung bisa ko pang mabiyasang kulitan, malyaring i-download itang app, Learn Kulitan at siya kay Google Play Store. Ikang ginawa, Iron Man. Aliwa par. Aliwa. Keith Liam Manaloto. Meron niya Wala ako. sa Keith Liam Manaloto. Nung bisa ko pa mabiyasa kulitan, basic man o advanced, malyari kayong muntaking sino pan singsing, located jaking library, lawin yung page na for more info, karang schedules. Dakal po salamat ka rin supporters on Patreon, di Trixie NV, Robert Laru, Wens Dumlao, Luis De Leon, Alfred Malasa, Blue Ramos, ang po'y Jude P. If you want to support us, yan, kitang www.patreon.com/midalocal. In case magtaka kayo, nung no ka rin kami ngayon, at yung kami king full stack HQ. Headquarters. headquarters. Ila pong yung sponsor king episode ay ni. Fullstack HQ is an award-winning and fast-growing software development company based in the Heritage District of Angeles City. Fullstack HQ partners with world-class entrepreneurs and tech companies, helping them to increase efficiency and reduce development costs. If you want to join their team and work in a cool and awesome space like this, like their Facebook page and visit their website at fullstackhq.com. Boom! Full stack! Mana niyang basan ganyan. Damulag na yung basan. Mabilis siya nga na. Pero ini, nukor niya kakaba. Mu. So di na, una ini, muna ini, di na may pang kugay na. So basan mo yun, damulag. Damulag. Ngayon nung ining ka ngayon dahi na na, dumulag ya kanyan, nung dalamay ka yan baka na may basan. Damulag. Damulag na. Damulag! Damulag. Okay, makan tayo.